It is a great joy to worship with you this morning. Biranejeje guhimbaza Imana hamwe namwe muri kitondo. I bring you greetings from the United States, Bazani ntashyo ziturutse muri Amerika. And from our organization, Dr. Jason Holland. Mu muryango mbamo. The president of Joshua Nations. Umuryango ukora ivugabutumwa hirya no hino. As I worshiped with you this morning, ndimo guhimbaza Imana hamwe namwe muri kitondo. I had all kinds of emotions. Numvaga mfite ibyiyumviro bitandukanye. I leaned over and asked my interpreter, I said, that last song, is that one of those old songs from the ancestors? Nahindukiye mbaza uyu musemuzi wanjye mubaza nti se iyi ndirimbo ya nyuma ni imwe muri za ndirimbo za kera z'abatubanjirije? And he said yes. Arabyemeza ko ari byo. I wonder, do you remember way back when your grandparents and the old people sang that song? Byanyibukije ibihe bya kera ubwo abatubanjirije basogokuruza baririmbaga izi ndirimbo. This is my first time to Rwanda. Uyu ni ubwa mbere ngeze mu Rwanda. I love your country. Nakunze cyane igihugu cyanyu. I love your people. Nakunze cyane abantu ba hano. I have traveled over Africa and there is no place like Rwanda. Nagenze Afrika yose ariko nta handi wabona hameze nk'u Rwanda. This is the diamond of all of Africa. Iki ni igihe cya Afrika. And I am amazed. Kandi natangaye cyane. I have been here 1 week. I leave to go back tomorrow. Maze icyumweru inahanza subirayo ejo. I arrived last Sunday evening. Naje ku cyumweru gishize mu ijoro. And I began to ask questions. I began to listen and ask a lot of questions about Rwanda. Nagiye mbaza abantu ibibazo bitandukanye kandi ngira ko kamenyero ko kubaza ibibazo byinshi. And the pastor that was giving me directions and explaining, he said, you need to go to the Genocide Museum. Hanyuma pastor narimo mbaza ibibazo arimo nsubiza arambwira ati ukwiye gusura urwibutso rwa jenoside. Yeah, you will understand a little bit of what we have gone through. Numara kurusura nibwo uzumva aho agace gatoya k'ibyo twanyuzemo. So on Tuesday I went through the museum. Hanyuma yaho nagiye ku rwibutso. And my heart was very heavy. Hanyuma umutima wanjye ukorwaho cyane. I am a father. I have 6 children. Mfite abana batandatu nabyaye. And I have 14 grandchildren. Mfite abuzukuru 14. I am 72 years old. Mfite imyaka 72. And my heart was just moved to the point of tears. I was weeping. Nakozweho umutima wanjye wakozweho cyane ku buryo nasutse amarira. Because as I went through the museum, I saw pictures and memories came back to my mind. Nagiye mu rwibutso ku rwibutso ndeba amafoto hanyuma bingarurira binyibutsa ibintu byinshi. For you see, I have a daughter from Kinshasa. Umwe mu bakobwa banjye aturuka i Kinshasa. From a Democratic Republic of the Congo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. And her husband is from Sierra Leone. Hanyuma umugabo we waturuka muri Sierra Leone. And I have 14 grandchildren, and my 2 smallest one are African grandchildren. Hanyuma mu buzukuru banjye 14 babiri muri bo batoya nabo muri Afrika. And as I went through the museum, I looked at all of the pictures.
ndimo ngenda mu rwibutso ndeba amafoto atandukanye ariyo, and I was caught off guard, surprised, byarantunguye cyane because I saw pictures and the little boy looked like my grandson, kuko nabonyemo amafoto asa na bamwe mu buzukuru banjye, and a little girl that looked like my granddaughter. bamwe ifoto isa n'umwe mu buzukuru banjye b'abakobwa. And in my mind and heart, I'm crying out to God, God, I don't understand. hanyuma ndirira Imana ndavuga nti Imana ntabwo byumvikana. When your pastor asked me to speak today, I've been praying and said, God, what word do you want me to bring to the people of Rwanda? hanyuma pastor wanyu ansabye yuko nasangira namwe ijambo ry'Imana, mbaza Imana ngo nirihe jambo yifuza yuko naganira n'aba bene data bo mu Rwanda. What do they need to hear? bakeneye kumva iki? And I want to, I'm asking the Holy Spirit to help me share a message that I think of is of great importance. hanyuma numva umwuka wera arimo anshyiraho ubutumwa ntekereza ko ari ubw'akamaro cyane. I want to talk to the women, ndifuza kuganira namwe bashiki bacu abagore, the older women and the younger women today. abakecuru n'abagore batoya. I want to talk to the men, ndifuza kuganira namwe bagabo, the older men and the younger men. abasaza n'abagabo bakiri batoya. And as I was sitting and waiting to speak, I went back and I wondered about those who were your ancestors. What would they say to you? hanyuma nicaye ntegereje ko umwanya wanjye ugera, nahoze nibaza ngo abakurambere banyu bababwiye iki. Those who have gone on to heaven are in the great cloud of witnesses, Scripture says. abamaze kujya mu ijuru bari kumwe n'abahamya benshi nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. And they are watching from heaven. baratureba bari mu ijuru. They hear you sing the songs, and I wonder what would they say. barabumva muririmba zimwe mu ndirimbo baririmbaga, ndibaza ngo bavuga iki kuri ibyo ngibyo. And if you have your Bibles, ladies, I want you to turn to the little book of Ruth. niba mufite bibiliya zanyu rero ndifuza yuko bashiki bacu mwafungura mu gitabo gitoya cya Rusi. And men, you get your Bible and turn to 1 Kings. hanyuma abagabo mwebwe mufungure mu gitabo cya mbere cy'abami. And before I share what's on my heart, I am just curious here. The person that was giving me the tour told me that Rwanda is the youngest nation in Africa, and the average age is under 40. 80% are young. hanyuma mbere yuko mbabwira icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, reka nongere mvuge kuri icyo gihe nasuraga urwibutso, umuntu wari urimo kuruntemberezamo yaravuze ngo u Rwanda ni kimwe mu bihugu bikiri bitoya muri Afurika. I need to know before I speak, how many of you are under 40, 35, 40, you're younger? mbere yuko mvuga nifuzaga ko abari hano bataruzuza imyaka 40 mwazamura ikiganza tukareba. Raise your hand. abataruzuza imyaka Hold them 40 way up. muzamure cyane ikiganza turebe. Hold them way up. Many hands. ndimo ndabona ibiganza byinshi cyane. How many of you here are over 50? Raise your hands. abari hano murengeje imyaka 50 namwe muzamure ibiganza. Wow. There are more hands of young people than older people. ibiganza byinshi ni iby'abatoya kurusha abakuru. So as I talk, I want you to think about your country and the younger generation coming up.
hanyuma ndimo nganira namwe ijambo ry'Imana ndifuza ko mutekereza ku gihugu cyanyu n'abatoya barimo bakibyirukiramo. Many of them do not have grandparents. Benshi ntago bafite ba sekuru. Many of them don't have parents. Benshi ntago banafite ababyeyi bababyara. Where will they learn? Where will they get help in raising their children? Ese abo ngabo bazavana hehe ubufasha cyane cyane mu byo kurera abana babo? Who will the young ladies ask for help in knowing how to raise their family, their children, their grandchildren? Abamama batoya ninde bazagisha inama bababaza uburyo bakwiye kurera abana babo n'abuzukuru babo? Who will the young men ask for help on how to be a husband? Ese abagabo bakiri batoya ninde bazagisha inama uburyo umuntu akwiye kuba umugabo mwiza mu rugo? A good husband. Umugabo mwiza. How to make decisions as a man. Ni gute bazabasha gufata ibyemezo bya kigabo badafite ubagisha inama? As a godly man. Nk'abantu b'Imana. The younger generations coming up, they do not need an opinion. Batoya barimo babyiruka ntago bakeneye inama y'uko umuntu abyumva gusa. Or they need good ideas. Ntago bakeneye igitekerezo cyiza gusa. The younger generation needs godly counsel. Bakeneye gufashwa n'Imana. From men and women who are filled with the Holy Spirit. Bakeneye inama z'abantu buzuye umwuka w'Imana, abagabo n'abagore buzuye umwuka wera. And who stand on the word of God. Bashikamye mu ijambo ry'Imana. And pour into their lives. Hanyuma bakabasangiza ubuzima bwabo. And they receive it. Nabo bakakira iryo jambo rivuye muri abo bantu. And they learn from the older people how to stand on God's word. Hanyuma bakigira kuri abo bakuru uburyo umuntu ahagarara mu ijambo ry'Imana. And how to raise their children according to godly principles. Umuntu akiga uburyo arera abana ashingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana. Who will help them? Ninde uzabafasha? Who will step up? Ninde uzahaguruka? Ladies, as I look at the book of Ruth, bashiki bacu ndimo ndeba muri iki gitabo cya Rusi, verse 1 of Ruth, it says, now it came to pass in the days when the judges ruled that there was famine in the land. Ku murongo wa mbere havuga ngo mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu. And we will not read the book of Ruth. You can read it when you get home. Wakomeza hari byinshi bikurikiraho ariko ushaka kubisoma ugeze mu rugo. There is famine in the land. Hari inzara mu gihugu. They are out of food. Nta byo kurya bari bagifite. In the first part, the men have died. Ndetse mu bibanza abagabo bari barapfuye. And there is an older lady named Naomi. Hari umukecuru witwa Naomi. And her husband has died. Umugabo we yari yarapfuye. She has 2 daughter-in-laws. Yari afite abakazana babiri. Ruth and Orpah. Yari afite Rusi na Orpah. And they are walking down the road going back, hopefully to find food back home. Bari mu rugendo barimo bagenda bafite ibyiringiro ko wenda nibagera iwabo bashobora kuhasanga ibyo kurya. And they're going back home like refugees coming back. Bari bameze nk'impunzi zitahutse. Some of you know what that's like. Benshi muri mwebwe ubwo buzima murabuzi. Folks, this week I met people who during the difficult times went to Uganda. Muri iki cyumweru nahuye n'abantu bahuye n'ibikomeye bagahungira mu Bugande. And then when the opportunity came, they came back home. Hanyuma babonye uburyo ibintu bihindutse bagaruka mu gihugu. Naomi and her daughter-in-laws Ruth and Orpah are going back home. Naomi n'abakazana babiri barimo bataha bagaruka mu rugo batahuka. What are we going to do? Bari bagiye gukora iki?
And Naomi is walking down the road with her two daughter-in-laws as he turns and she says to them, you need to go on, I will go back home and I will just die there. hanyuma Naomi ahindukirira abakazana be babiri arababwira ati nimwisubirireyo mwitahire ntago nkeneye kujyana namwe. And Orpha, one of the daughter-in-laws, umwe muri abo bakazana Orpha said, Naomi, I'm not going with you back home. Orupa aravuga ati reka nigendere. But Ruth, ariko Ruth, who is from the land of the famine, wari uturutse aho ngaho hari inzara, says, I have no place to go. My husband has died, and I am a Moabitess. This is the area you have been in, but there's no food where I am from. So Naomi, I'm going to go with you. aravuga ati ndi umumowabu aho duturutse niho inzara iri nta byo kurya bihari umugabo wanjye yarapfuye ndagenda njya hehe ndi bukomezanye nawe. And I want you to read Ruth 1 verse 16. reka dusome muri Ruth igice cya mbere umurongo wa 16. This is what Ruth says to Naomi. ibyo nibyo Ruth yabwiye Naomi. haranditse ngo Ruth aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya niho nzajya kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe nizaba imana yanjye. Amen. So Naomi and Ruth, Naomi says, okay, we don't know what we're walking into when we go back. hanyuma Naomi aravuga ati okay ubwo ari kubishaka reka dukomeza nubwo tutazi ikidutegereje. But they go back home, and where Naomi is from, barakomeza baragenda bajya aho Naomi akomoka. and you read the book and it is amazing how it unfolds. kandi mukomeze muze gusoma icyo gitabo birashimishe cyane ukuntu ibintu byaje kugenda. It's a beautiful love story. ni inkuru nziza y'urukundo. When Ruth and Naomi come home, they have no food, they're poor, and there is a nice, handsome, young farmer named Boaz. hanyuma Ruth na Naomi bageze iwabo bari abakene bari bashonje ntacyo kurya bari bafite ariko hari umugabo mutoya mwiza witwa Boaz. And in their culture, the farmer left a little of the crop on the edge so they could have something to eat. hanyuma mu muco wabo umuhinzi ntabwo yasaruraga ngo abimareyo yasigaga utuntu dukeya imyaka mikeya mu mirima kugira ngo abantu babashe guhumba. As you read the story, and we do not have time, uko musoma mukuze gusoma iyo nkuru ntabwo dufite umwanya uhagije. Naomi gives Ruth instructions on what to do. hanyuma Naomi abwira Ruth uburyo ari bubyitwaremo. And how to relate to Boaz. uburyo ari bubigenze na Boaz. And the story unfolds, and Ruth and Boaz fall in love and they get married. hanyuma kurikije izo nama birakomeza Ruth na Boaz baza gukundana baza no gushakana. And Ruth learns from the older woman, Naomi. hanyuma Ruth urumva ko yigiye ku birenge bya Naomi umukecuru. We would not have the book of Ruth in God's word if Naomi, the older woman, had not poured her life into the young Ruth. iki gitabo cya Ruth ntago twari bukigire muri Bibiliya iyo Naomi ataza kwitanga ngo yigishe Ruth uko akwiye kwitwara. In my heart, as I pray for Rwanda, I pray for the future generations. You're in a very interesting time. mu isengesho ryanjye ndimo nsengera u Rwanda ndimo ndasengera ahazaza h'u Rwanda ababyiruka b'u Rwanda kuko muri mu bihe bidasanzwe. You older ladies, how many of you are willing to be a Naomi to a young Ruth?
ese abakecuru muri aha abamama bakuze ni bande muri mwebwe biteguye kumera nka Naomi agira inama afasha umutoya Rusi? There are a lot of young Ruths in your nation that need Naomis who will pour into them and train them and help them be the mamas, the grandmamas to the children that are coming up. Igihugu cyuzuye abakobwa bato n'abamama batoya bameze nka Rusi bakeneye abantu bakuze b'inararibonye babigisha uko umuntu arera abana, uko umuntu arera abuzukuru. Amen. Amen. You young ladies, mwebwe batoya abamama bato n'abakobwa, you need to find a Naomi. Ukeneye gushaka umuntu umeze nka Naomi. You older ladies, you need to help the young ladies. You need to offer. I know that you don't have a grandmama. I know, but I am here for you to help you. Bakecuru bamama bakuze muri ahangaha mukeneye gutanga ubwo bufasha. Ukavuga uti ndabizi ko udafite umubyeyi, ndabizi ko udafite nyogokuru, ariko ndahari nzakubera uwo mubyeyi. Ask me anything. What is mine is yours. Uzambaza icyo ushaka cyose kubera ko icyo mfite cyose ni icyawe. Let me help you. Mubafashe muvuge muti reka tubafashe. With your children. Ndagufasha uko warera abana. With your husband. Ndagufasha uko wakwitwara ku mugabo wawe. With your husband. Ndagufasha uko wakwitwara ku mugabo wawe. With your husband. Uko wakwitwara ku mugabo wawe. Show the young Ruth how to be the wife of a husband and to be a helpmate and to be a partner with her husband. Umubigishe uko bakwitwara ku bagabo cyane abo batoya abakobwa batoya n'abamama batoya uko bakwitwara ku bagabo kugira ngo bahinduke abafatanya bikorwa n'abagabo babo. Naomi told Ruth what to do with Boaz. Naomi yigishije Ruth ko ari bubigenze kwa Boaz. At the end, just so you know the end of the book of Ruth. Hanyuma mu mpera kugira ngo twumve uko byaje kurangira mu gitabo cya Rusi. Ruth has a baby. Rusi yaramaze kubyara. And Naomi gets to be the substitute grandmama. Hanyuma Naomi amhindukira nyirakuru w'uwo mwana. Look and read verse 16 down through the 16 and 17. Reka dusome umurongo wa 16 w'igice cya 4 cya Rusi. Hanse ngo Naomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye abumurezi we. Abagore b'abaturanyi we bamwita izina bati Naomi abyare umuhungu bamwita Obedi ari we se wa Isayi se wa Dawidi. That little grandbaby that Naomi is taking care of and helping Ruth. Uwo mwuzukuru Naomi atangira kumwitaho arimo afasha Rusi. Naomi was the substitute grandmom. Naomi yaramubereye yaramusimbuye nyirakuru. She was holding Obed. Yaterwaga urwo ruhinja. And out of Obed came Jesse, and out of Jesse came David. Hanyuma uwo mwana niwe waje kubyara Jesse, Yesu waje kubyara Dawidi. And out of David came Jesus. Hanyuma mu rubyaro rwa Dawidi niho Yesu yaje gukomoka. Look at the lineage. Reba uwo murongo urwo ruhererekane. Praise God for Naomi that taught Ruth how to relate to Boaz, and Boaz and Ruth had a baby, and he became the great grandpa of Jesus Christ. Imana ishimwe ku bwa Naomi wafashije Rusi akamwigisha uko yitwara ku mugabo we akamufasha kurera umwana ari we waje kuba sekuruza wa Yesu. Wow! Ni byiza cyane. You have no idea, you older ladies, the impact you will have on the kingdom of God if you will step up and be Naomi. Bakecuru muri aha babyeyi mukuze ntago muzi imbaraga mufite igihe muzahaguruka mugatangira gufasha abatoya muri mwebwe.
And I say to the older lady, make it easy for the young lady, Ruth. hanyuma ndababwira mwebwe bakecuru n'ababyeyi bakuze ngo ni mubyoroshye ku buryo aba batoya babasha kubisangaho. Offer your help, offer your counsel. Nimubemerere kubafasha, nimubemerere kubaha inama. And those of you who are young ladies, learn to ask questions. Ask for them. Ask your Naomi, help me, help me. Hanyuma namwe mukiri batoya mwige kusaba inama, mwige kubaza abakuze ngo nimumfashe, nimungire inama. These are difficult days. These are transition days. Ibi ni ibihe bidasanzwe, ibi ni ibihe turimo tuva mu bihe bidasanzwe twinjira mu bindi, ni ibihe bitoroshe. Your nation is starting over. Igihugu cyanyu kirasa n'igitangiye bundi bushya. It is a young nation. Ni igihugu gitoya cy'abantu bato. But you get to start over in a fresh way, doing it correct. If you do not do what we're talking about, the future is not very pretty. Hanyuma namwe muri uko gutangira mukeneye gukora ibintu uko bikwiye gukorwa kuko n'ubyangiza ahazaza hazaba hangiritse. But the older women teaching the younger women God's word and the principles and the guidelines from God's word, they will build the generations to come. Hanyuma abamama bakuze muri mahanga nimwigisha batoya ijambo ry'Imana n'amahame ashingiye ku ijambo ry'Imana, ibihe biri imbere bizagenda neza. Amen. Now men, let's talk man to man. Hanyuma abagabo noneho reka tuvugane nk'abantu b'abagabo. I have talked to the women. Naganiriye n'ababyeyi. Now it's your turn. Noneho ni igihe cyanyu. Let's have a man talk. Reka tuvugane nk'abantu b'abagabo. Let's have a grandpa to man talk. Reka mbabwire nka sokuru wanyu uvugana namwe. You need to be strong men. Mukeneye kuba abagabo bahamye. And if there's going to be strong families, there need to be strong men. Kugira ngo habeho imiryango ihamye ikomeye hakeneye kuba abagabo bahamye bakomeye. The man is the head of the family. Abagabo nibo bakuru b'imiryango. As the man goes, so goes the family. Abo nibo bajyanama hanyuma umuryango ukagenda neza. As the family goes, so goes the nation. Hanyuma uko imiryango ibaye niko n'igihugu kimera. And it's time for us as men to be strong men. Hanyuma ni igihe cyacu nk'abagabo kugira ngo tube abagabo bahamye. In 1 Kings, you have a story of a young man. Mu bami bambere dufitemo inkuru y'umugabo. His name was Elisha. Uwo mugabo yitwaga Elisa. Listen to the story of Elisha, 1 Kings 19, verse 19 through 21. Reka twumve inkuru ya Elisa mu bami bambere ibice 19 kuva ku murongo wa 19 kugeza kwa 21. Nuko ava yaragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingishije inka zizirikanijwe ebyiri mu mirongo 12 ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akebereza aho aramusanga amunagira umwitero we, maze Elisa asiga inkaho arirukanka akurikira Eliya aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze nge guhoberana na data na mama mbone kugukurikira. Nawe aramusubiza ati subirayo, hari icyo ngutwaye? Nuko arorera kumukurikira asubirayo, yenda inka ebyiri arazica, atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo, agaburira abantu bararya, ahera ko arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. He's a young farmer. N'umuntu w'umuhinzi. He's out plowing in the field with his oxen. Yarari mahingisha ibimasa bye mu mirima. And God calls him into the ministry. Hanyuma Imana imuhamagara mu murimo wayo. And he
chooses Elisha and says, you're not going to be a farmer anymore, you're going to be a prophet. hanyuma imana imuhitamo iramubwira iti ntabwo uzongera kuba umuhinzi ugiye kuba umuhanuzi. So as a young man, and God says you're going to be a prophet, all right, I'm going to be a prophet. hanyuma nk'umuntu mutoya imana imubwiye ngo uzaba umuhanuzi, avuga ati nta kibazo nzaba umuhanuzi. So he took his plows and his oxen, and he took the wood plows, made a fire, and killed his oxen, and he left the farm. hanyuma afata ibyo bimasa bye n'ibyo byahingishaga acanisha ibyo ibimasa byakururaga bihinga, anica ibimasa abitekesha ibyo, hanyuma arahaguruka aragenda. And Elisha joined himself to an old prophet named Elijah. hanyuma Elisa akurikira umuhanuzi nawe udasanzwe witwa Eliya. He does not know a lot about being a prophet. ntacyo yari azi ku bijyanye no kuba umuhanuzi. He's a farmer. yari umuhinzi ubimenyereye. How do you be a prophet? umuntu aba umuhanuzi ate? And Elijah, the old prophet, began to teach, and the young prophet Elisha. hanyuma Eliya umuhanuzi ukuze umenyereye atangira kwigisha umuhanuzi mutoya witwa Elisa. And they walked together for several years. bagendana imyaka myinshi. The young prophet Elisha watches the old prophet do many miracles. hanyuma umuhanuzi mutoya Elisa akitegereza umuhanuzi mukuru Eliya arimo akora ibitangaza bitandukanye. He watched the old prophet stand against the wicked queen Jezebel with boldness and courage. abona uburyo Eliya yahanganye n'umwamikazi wari ukomeye, umwamikazi w'umunyabyaha witwaga Yezebeli, akahagarara ashikamye agahangana nawe. He watched the old prophet deal with the prophets of pagan gods. hanyuma abona uburyo umuhanuzi mukuru Eliya yahagaze ahanganye n'abahanuzi b'ibigirwamana. He watched the old prophet stand with boldness in front of the nation. abona uburyo Eliya yahagararaga imbere y'ibihugu ashikamye. And challenged the idols and the evil gods and the demonic things. He watched the old prophet be a good old prophet. hanyuma akabona uburyo ahinyuza ibigirwamana, agahinyuza abadayimoni, agahinyuza ahagaze kandi ashikamye. Fast forward to 2 Kings chapter 2. hanyuma twihuse tugere mu bami ba kabiri ibice bibiri. The old prophet is at the end of his ministry. wa muhanuzi mukuru yarageze igihe cyo gusoza urugendo rwe. And in 2 Kings 2 verse 9 through 14, what does it say? mu bami ba kabiri ibice bibiri kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 14 haravuga ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bukubere. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka cyane ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ari ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aheraho arambuka. So what is happening? The old prophet is preaching. Aho twatangiriye umuhanuzi mukuru yari arimo abwiriza on the Jordan River. ari kuri Yorodani. There are 50 men watching.
hari abantu 15 barimo kureba. And the old prophet, they need to get across the river. Hanyuma ayambuka umugezi. And the old prophet took his mantle and hit the river, and it parted. Afata umwitero we akubita mu ruzi Yorodani, ruratandukana barambuka. And after the miracle crossing the river, they're walking down the road. Hanyuma bamaze kwambuka Yorodani barimo bagendana mu nzira. And as they walk down the road, the old prophet turns to Elisha, the young prophet. Barimo bagendana hanyuma umuhanuzi ukuza hindukirira Elisa wa muhanuzi muto aramubwira. And he says to the young prophet, he said, I'm coming to the end of my journey, my life. You're a young man, go on back home and get on with your life. Hanyuma abwira wa muhanuzi muto ati ngewe ndimo ndasoza urugendo rwanjye, none musore subirayo wigendera ukomeza ubuzima bwawe. And the young prophet says to the old prophet, I have nothing to go home to. I burned my plows and I burned my oxen. I'm not a farmer, I'm a young prophet. Hanyuma wa muhanuzi muto Elisa ahindukira Eliya aramubwira ati ndasubirayo njya hehe, inka zanjye narazitambye, hanyuma n'ibyo zahingishaga narabitekesheje, ndasubirayo njya hehe. So they go on down the road. Hanyuma barakomeza baragenda. And the young prophet is right there, real close. Hanyuma umuhanuzi mutoya amuri inyuma bari kumwe. And the old prophet turns it around and says, what do you want? Hanyuma wa muhanuzi kuza akamuhindukira akamubwira ati urashaka iki? He says, when you die, I want your mantle and I want a double portion of your anointing. Elisa aramubwira ati nupfa ndashaka umwitero wawe, hanyuma ndashaka inshuro ebyiri z'umwuka ukurimo. And the old prophet looks at him and he says, I don't know how I'm leaving the earth or dying or whatever, but if you're there and you get my mantle, then you'll get a double portion. Hanyuma umusaza umuhanuzi ukuze Eliya aramubwira ati ntago nzi uko biri bugende, sinzi uko ndi bupfe, ariko nuza kubuhari ugasigara n'umwitero bikubera uko ushaka. And as you read the story, they're going along and a chariot of fire comes down from heaven. Ukusoma iyo nkuru hanyuma ngo barimo bagenda amagare y'umuriro araza. And they catch the old prophet away and he's in the chariot and he leaves. Hanyuma afata wa muhanuzi ukuze Eliya yaramuzamukana ajya muri iryo gare aragenda. And his mantle falls to the ground. Umwitero uragwa ugwa hasi. And the young prophet goes over and gets the mantle. Wa muhanuzi mutoya Elisa aragenda afata wa mwitero. I cannot imagine what is going through his mind. Biragoye kwibaza gutekereza ibyari uko byari bimeze mu mutwe we. He picks up the mantle. Afata wa mwitero. Did I get a double portion? Arimo yibaze se za nkubwe ebyiri z'umwuka umurimo nazibonye. And he walks over with the mantle and he hits the water. Aragenda na wa mwitero ageze kuri Yorodani akubita mu mazi. And the waters part. Hanyuma Yorodani iratandukana. And he said, aha! Yes, I got a double portion from Elijah. Inshuro ebyiri z'umwuka umurimo nazibonye. I want you to hear me carefully. Ndifuza yuko muntega amatwi neza. You older men, you're the Elijahs. Teach the young men. Give them what you have. Basaza muraha, abagabo bakuze muraha ngaha, nimube ba Eliya, nimureba abatoya barimo babyirukira imbere yanyu, hanyuma mubigisha ibyo muzi. You have wisdom. Mufite ubwenge. Give them godly counsel. Nimubaha inama Teach them how to be men of God. Mubigisha uko umuntu aba umuntu w'Imana. How to love their wives, love their children, to be a godly example. Teach them. Show them. Mubigisha uko umuntu akunda umugore we, uko umuntu akunda abana be, uko umuntu aba umuntu w'Imana. Nimubigishe. Who can the young man look to? Ese umugabo mutoya arareba kurinde. Their grandfathers are gone. Sekuru ntago agihari.
Some have no family members. nta nubwo benshi nta nubwo bafite imiryango. Some have no uncles. Bamwe nta nubwo bafite ba se wabo. Some have no big brothers. nta nubwo bafite bakuru babo. Who will teach them? Ninde uzabigisha? You older men, you will stand before God and give an account for what. Basaza muri aha, abagabo bakuze muri aha, muzahagarara imbere y'Imana mutange mubazwe uko mwitwaye. With the genocide, the board was erased. Kubera genocide ni nkaho ikibaho cyasibwe. The legacy is gone. Grandpa, Papa died. They're gone. Abenshi baragiye, ababyeyi basekuru baragiye. You get to start a brand new legacy. Mukwiye gutangira gushaka umurage muzima mushasha mutanga. You get to write the future. Mukwiye gutangira kwandika hazaza. Will you step up and be the man you need to be? Mukabyandikisha guhaguruka mukaba abagabo b'Imana. And you say, well, I have stepped up. Shaka kuvuga uti narahagurutse. I am the man of my house. I love my wife. Ukavuga uti njewe ndi umugabo, ndi umuntu w'Imana mu rugo rwanjye, nkunda umugore wanjye. Good for you. Ni byiza kuri wowe. Great. Ni byiza cyane. Had you handed it off to the next generation. Hanyuma se uri murigisha bazagukurikira, urubyaro rukurikiyeho. Some of you have handed it off to your son. Bamwe muri mwebwe wenda murimo murigisha abana banyu mwabyaye. But what about the young men that do not have godly Christian fathers? Who's going to hand to them? Hanyuma se babandi batoya bo badafite ababyeyi babo bo ninde uzabigisha? I am a blessed man. Ndi umuntu wahawe umugisha. My father was a godly father. Data yari umuntu w'Imana. He was a farmer. Yari umuhinzi. He led me to Christ when I was a little boy. Yanyigishije iby'agakiza angeza kuri Yesu nkiri umuhungu muto cyane. On the side road next to the farm. Iruhande rw'umuhanda ku isambu yacu. And my father, a godly man, poured his life into me. Hanyuma data wari umuntu w'Imana ansukamo ibimurimo. He taught me God. He had never been to Bible college. Ntabwo yari yarigeze yiga ishuri rya Bibiliya. But he loved God's word. Ariko yakundaga ijambo ry'Imana. He became a student of God's word. Yakundaga kwiga ijambo ry'Imana. And all of his decisions were based on what does God's word say. Ibyemezo byinshi yafataga byari bishingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. And when I would have a question, he would say, well, let's find out what God wants you to do. Iyo namubazaga ikibazo yaravugaga ati reka turebe ijambo ry'Imana ribivugaho. He had his Bible with him all the time. Yahoranaga Bibiliya ye igihe cyose. He had an old farm truck that he drove. Yari afite ziriya mashini zihinga zishaje. And every day he would take his Bible and set it on the dash. Hanyuma buri gihe yafataga Bibiliya yakajyana muri icyo kimashini ikaba ihari. And when I had a question when we were working, I worked on the farm with him. Nakoranaga nawe mu mirima. He would reach up and get his Bible and he said, well, let's see what the answer is. Naba mfite ikibazo cyacyo cyose mubaza agahita kurura Bibiliya yaho ngaho muri torotoro yakavuga ati reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. I have 3 degrees from college, from seminary. I have a doctorate degree. Mfite impamyabushobozi 3 kuva mu mashuri matonyi mu ishuri rya Bibiliya, mfite na doctora. I learned more from my father about God's word than all of those degrees put together. Ijambo nigiye kuri data riruta izo mpamyabushobozi zose uzishyize hamwe. He taught me how to pray. Yanyigishije gusenga. How to learn God's word. Yanyigisha uko umuntu yiga ijambo ry'Imana. How to dig deep in God's word and find the gold nuggets. Uko umuntu acukura mu ijambo ry'Imana akabona icyo Imana itekereza. He taught me how to be a father from God's word. Yanyigisha uko umuntu ahinduka umupapa mwiza ushingiye ku ijambo ry'Imana. He
taught me how to do business and finances from God's word. yanyigisha uko umuntu akora ubucuruzi, uko umuntu ajera amafaranga neza ashingiye ku ijambo He ry'Imana. taught me how to lay down my family and how to love my wife and to be a model for our children. yanyigisha uko umuntu aba umupapa mwiza agakunda umuryango we neza ashingiye ku ijambo ry'Imana. He taught me how to be a leader. yanyigisha uko umuntu aba umuyobozi. I buried him. I did his funeral 8 years ago. namushyinguye imyaka 8 ishize. And my father worked with the youth in our church. Data yakoraga yitaga ku rubyiruko mu rusengero rw'iwacu. He led young people to Christ. yagejeje abasore n'inkumi benshi kuri Kristo. I have one biological brother. Mfite umuvandimwe tuvukana mu buryo bw'amaraso umwe gusa. But at his funeral there were 26 pastors and men of God. hari abantu abakozi b'Imana 26. And they stood up and testified. He was a man of God. I did not have a daddy, but he became my father. mu gihe cyo kumushyingura hari abakozi b'Imana 26 bose barahagaze batanga ubuhamya baravuga ngo yari umuntu w'Imana, ntago nari nkeneye undi muntu unyigisha, we niwe wanyigishije. And they all talked about how my father became the substitute when they didn't have a father. abavuga uburyo data umbyara yabahindukiye umubyeyi igihe batari bagifite ababyeyi. My father helped them find a job, helped them go to college, helped them to go to Bible school, and helped them become pastors. Data ngo yabafashije kubona akazi, yabafashije kujya mu mashuri, yabafashije uburyo baba abagabo beza mu ngo zabo, uburyo bakorera Imana. Don't say, well, I'm not a pastor. I don't know how to do that. My dad was a farmer. Wivuga rero ngo ntago ndi umupastori ngo sinzi uko nabikora. Data yari umuhinzi. Be an Elijah for the young men. Ba Eliya ku bantu batoya bari imbere yawe. And teach them how to model for their children. Hanyuma ubigishe uko abantu babera urugero abana babo. The next generation is in your hands. Urubyaro ruri imbere ruri mu ntoki zanyu. Let me say it again. The next generation is not in the government's hands. It's not in anyone's hands. The next generation sits right here. Urubyaro rurimo rubyiruka ntago ruri mu maboko ya leta, ntago ruri hanze hariya, ruri ahangaha ruri mu maboko yanyu. You are God's plan for the future. Ni mwebwe mugambi w'Imana abasaza muri aha wahazaza Imana ishaka. I believe Rwanda stands at the threshold, the doorway, and it's going to be the next great sending missionary nation to impact the world. Njyewe ndumva u Rwanda aha turi arirwo rugiye kujya rwohereza abamisiyoneri bajya kwigisha ijambo ry'Imana hirya no hino. The world watches Rwanda. Isi yose iteze amaso u Rwanda. You're getting a new airport. Mugiye kubaka ikibuga cy'indege gishyashya. The world is watching. They're going to come and see. Isi yose izaza kureba. There was a pastor with us this week from Zambia. Muri iki cyumweru twari kumwe n'umupastori uturuka muri Zambia. And several times this week he said, "Wow, I can't believe Rwanda. Look at this." Hanyuma iki cyumweru cyose aho twanyuraga hose yaratangaraga akavuga ati ntago ngiyumvisha reba ukuntu Rwanda, reba uko Rwanda rumeze, reba arimo atanga aho tugeze hose. And the pastor from the Congo, he watches and looks at Rwanda and says, "Wow, look at this." Mwene data umukozi w'Imana turi kumuturuka muri Congo nawe aho twageraga yaravugaga yaratangaraga akavuga ati reba ibi bintu birimo biba mu Rwanda. The gospel was brought to Africa by others who came to this country and to Africa to share the gospel. Ubutumwa bwaje muri Afrika buzanywe n'abandi abamisiyoneri Imana yohereje. But there is a shift right now going on. Ariko harimo kuba impinduka zirimo kuba ubu ngubu. And it is time for this church to send missionaries and be the next wave of the gospel. Hanyuma ni igihe cyuko iri torero ritangira kohereza abamisiyoneri rigatangira irindi vuga butumwa ubundi bubyutse bushya.
Show the world what God can do. nimwereke isi icyo Imana ishobora gukora. Amen. Hallelujah. Let's pray. Reka dusenge Imana. Father, I pray that you will pour out your Spirit on this church. Data ndasenze kugira ngo usuke umwuka wawe muri uru rusengero. I pray that you would do a supernatural work. Ndasenze kugira ngo wongere ukore ibidasanzwe aha hantu. I pray for your Holy Spirit to pour out a fresh anointing on every man and every woman. Ndasenze kugira ngo umwuka wera wongere usuke gusigwa gushasha kuri buri mugabo, kuri buri mugore uri aha hantu. Raise them up to be the leaders and the models for the younger generation coming up. Bahagurutse bahinduke ababyeyi b'urubyiruko rushasha rurimo ruzamuka barubera ababyeyi. Father, do a work, Father, for their sake in this land. Uwiteka Mana kora ibitangaje bikomeye muri iki gihugu. And most of all, do it for your honor and your glory in Jesus' name. Kandi kuri byose Uwiteka Mana ubikorere kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen.